Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulele umfana omhleje ekhehla nomlungu umzukulu kamangingisi namhlanje sinawulapha endabuko esimthola endaweni yaseTuzuma ngakumashu kulo mhlaba ongalapho but northern side of Durban. Ubaba Sompisi number yakhe 073 6691 sizocela ukuthi ubingelele ke mkhulu. Siyabingelela bonke ababukeli be-channel yakho baba udokotela sibonge ukuba la ekhaya kumenywa la ekhaya. Siyathoba kakhulu siyasehlisa. Abantu ubaphathele unomsebenzi ubaphathele khomba khona ufuna ukuthini siyazibona izinto ozibekela phambi kwakho ufuna ukuthini bantu no abantu umkhulu ngibaphathele izinto zokushintsha impilo yabo but ngemali encane mkhulu so unomsebenzi mengwenza ube isikalo esikhulu ngashayeka ngenxa ukuthi abanye ubuthola ukuthi sebezosebenzisa bonke beumndeni so lonto leyo igcina isilimaza mina ngoba nami ukuhlanganiseka kanzima yabo so ngagcina ngokunciphisa ke isikalo neprice yakhona eyehla ngoba bengibanikeza iwona lo hayi into lezileyo mkhulu into ezimnyama leyo uphi wona noma ushile hayi nanku okay njengoba ungaka nje abantu bawuthola ngamaleni hayi mkhulu mangabe khamba nje kanje ku500 yebo khamba kanje kuyikhombo and then uqala la intelezi uyiphatha emsebenzini wenza kanjani no intelezi mkhulu uqala ngayo step 1 uyahamba uyogeza ngayo entabeni lapho ususa amathunzi ususa isinyama ususa zonke izinto ezibopha into zakho and then uyisebenzise 3 days uphalaze uqhuma ugeze ngayo usungena lana nje sekulula usuyawusebenzisa lo msebenzi uyaphalaza ngawo uyaqhuma mawuqhuma uthatha izibi zeimpambano zeindlela uyijikjele kuona ugume ngawo and then ulanda umuntu ekufaka emsebenzini yeah usebenza kanjalo manje lapho sizana kufanele ufike ukwazi futhi hayi ngeke uzokwazi ulanda umuntu ekujikjela phakathi yeah ikhubalo lomlutho ubufuna ukuthini bantu lo mkhulu umlutho ake siuchaze nje umuthi owenza izinto eziningi mkhulu uyini umkhando uyini umlutho umlutho uyixolo mkhulu ixolo librown ngaphakathi umnyama yebo umlutho wona usebenzisa izintweni ezinhle siphinde usebenzise ezintweni ezingekho zinhle yabo siyalwa ngawo umlutho siyawufaka enhlanhleni kakhulu ngusebenzisa izintweni ezinhlanhla nasezintweni zabantu abasuke behlushwa izitha so la enhlanhleni ngisebenzise wona and then mase umuntu ngimkhandela umuthi azogeza ngawo agume ngawo and then kuye ngokuthi yena ufuna into engakanani ngoba amandla abantu awafani so umuntu mangabe efika ngeke ngimtshela ukuthi okay ama price kusuka la kuza la imali engaka and then la kuyale imali engaka yabo so akufani khona ogumayo ugeze kube khona esikugcaba ngawo nomlutho kuye ngawe ukuthi inkinga zakho zimi kanjani yeah no that makes sense uthi asimlande ngephiko lenkuni no lenkukhu yeah iphiko lenkukhu mkhulu hayi la umuthi okulanda lo ngenkani ulanda umuntu ngenkani osuke ehambile lo muthi lona uyawuthatha nje upheke nephiko lenkukhu uthe isibongo ba usompisi ukhona nje umuntu ofana naye kini noma umuntu ofana bamncane osashona hayi ngivana naye ba manje sompisi ngiyacabanga ukuthi ngabe mhlawumbe kulokuthi utsheliwe nje usudala kahle kuthiwa uyachaza lobo sizokuba nomzwa hayi ngichazelele umntwana kwamanje ngiwasikhipa abakhongi nje bocela bazi ukuthi angifani noma asikhuluma umsebenzi wephiko leli yebo mkhulu iphiko mkhulu lelo lokulanda umuntu osuke ehambile yabo ufike umnikelo wona wenzekani hayi angimnike iphiko hamba olithenga yena mina ngimnikeza umuthi uyabonga ngithatha lo muthi upheke nalo ungafaka isawoti ubilise and then masuhlala phansi masukhuluma ngathi lo muntu useduze kwakho usho ukuthi kusuka namhlanje ufuna kwenzeke njengoba udlala ucela ukudla naye yena ngale uzobhuphedla noma ngathi uyaphalaza noma ngathi ukhotha amafutha elona engwenya lawa abakuthiwa bakho udlala ngesikhathi 3 days ushaya 3 days lento yafika kuyena iba intando ukwazi ngisho ukushaya umuntu okuphethe emsebenzini ukuze ungaxosheki kalula emsebenzini sokumuthi la
Ikona mkhulu lona iphiko leli li office lama office ahlukene kuya ngawo ukuthi uthini kumina ubani ofuna ukumshaya ngik-align ngendlela kuyiyona yena. Ngoba lela phiko leli umuzo lakha kahle ufuna uthole isivalo sengwenye. Yeah. Uthole isibindi sengwenye. Yeah. Usuthola umthunyelelo. Yeah. Umuntu usuyalenza lephiko leli ulenze lo muthi lona umuso ubeka la. Yeah. Esandleni. Ulenze umuso uyawukhotha lo muso ukhwifa la kulona. Yeah. Ukhuluma ukukhwifa lokho umuso solilahla la lingezocoshwa khona izinja. Yeah. Lento imali uma ephuza amanzi akathi ayamqhenqa hayi mkhulu athi suka mekhukhuma lesizwe kanti ngilento ifaka isibindi sengwenye yeah kanti isibindi sesiyabola qale manje sinuke kambi yeah sinuke kambi mebethi obamfaka ipipe lekhaya nakwazi adle ngekhaya kashona kubeke siphile nje office le yabona nje office right lokudlisa umuntu ngesilwane le yeah ngoba even lo showcase akaphalazi ngoba lento kusekusende le ndawo ithi nje phela isivalo sengwenya mkhulu senza izinto eziningi isona esenza ukuthi noma uthi uyalashwa mangabe ufakwe sona kwalo muntu abantu bakulapha ngawo badlala ngesikhathi yabo kanti phela yabona nje sompisi umuzo umlapha kahle umuntu yeah ekuhlupa yeah ufuna umlapha umbotholo akimshaye ngesibindi yeah musu uthatha noma liphi ibutho nalo lezizwe yeah uthatha ubulwembu lobo bula endlini yabo yeah musu yazifaka lezizwe musu uyayitshela senothi mehamba yena inyangeni nohlala phezulu njengobulwembu nokuya namathekeni uzothi uma engena endlini ezwa ngathi khona ihamba njengobulwembu kanti eziyangena futhi izizwe yeah izona phela ezenza yonke into ngoba noma esekuhluphile uyakwazi ukuthi uthathe bona lobulwembu lo uthole yabona indlu kolezi indlu zasemakhaya lezi eseyivuza ungene kuzona ushaye lokhetho lo selivuza udibanise namabutha akho la maze uzuyothola lokhu abathi lokhu umhlanga maze usuthatha umhlanga uhlanganise nawo lento lena base umuntu umphephetha ngayo umphephethe ngawo umhlanga lona lapho into eyenzala ukuyena omkhulu umshaya isibango ke leso umshanga isibango ayichamele mkhulu yeah ayichamela nje lapho noma ungathi uyenyangeni uthi ayekulapha idlala ngesikhathi lento mawayephetha nje uyothelele nomuntu wangaleso sikhathi ayichamela yeah man kanti right le social media bullying yeah ufika ukukhuluma into ethandayo yabo yeah musu uthatha indwangu yokuzila yeah le incane nje yeah musu uyitholile musu uthatha igama lakhe ulibhale ngepeni elibovu yeah musu uthatha izimali zonke uthathe u5 cent uthathe u10 cent noma u20 cent ukuthi uthatha nemhlophe uzifake la yeah kule ndawo musu uthatha lelo umuthi lokini igama lase ngikhohliwe ufake la lo brown ufake lento musu usuyayigoqa ucimezile ugogo ucimezile uyamshwabulela ugogo ucimezile ugogo musu uyishaya ifindo uthi kusukela namhlanje imali engaphindi ihlale kuyena yeah yazi lo muntu ubizwa kuma competition serious kabi abizwa abe uspeaker abe uMC abe yini oyingacabanga bamnike 8000 uthi ungena vese kune debit ka 2 months bengabambile ethi eDStv ithi semthatha ibambe semthatha vese bangaketheza bengakhokhanga vese kunenyanga bese lithathe 4.6 lokho vese lokweleta athawe mayazi le mali adlula pha ngwami yena ubekethe usazokhuluma nomphathi ukuthi uzocela le mali babenzele ibo cash kanti uthe uma bebethe bezokhokhela uma usufika ngoba labantu bebekhokhela abafiki athi umehla lapha epodium bebe transfer imali yakhe ayizufuna ajabule ukuthi bamkhokhela athi uthi uyaveka wemali icheck lo muntu sokumvala mkhulu ukuthi imali nje angayiboni ngempela futhi uyamkalela lo muntu ukuthi within 6 months kuqala kugoge ingubo yabona de uthenga athi ngoba lento beyithi right iqaqqa umthungo la iblue iqaqqa la iblue iqaqqa angilento siyayithatha mase sothola isiduli esingasemgaqweni angisifunde sesemakhaya ufuna esingasemgaqweni ufika usimbo ubheke la kushona khona lambu usimbo ubheke ngakhona muso usuyigqiba lento uma uyigqiba
uyamvala isidulu ngithi lento igoqe into angenzile sizoqala into usho within 6 months siqhophoze lento elendwangule manje seguga kwasanike manje kuyena guga kwasana loyo nje usuke umshayela nje ukuthi nje awumbulani kodwa ufuna nje angithi kufana nalabo abafika kuthina mkhulu umuntu umsize mangabe usumsizile useyabaleka useya kwezinye inyanga akukhokhelile wena naye futhi mangabe ehlupha dinga uthola itsheke lapho yabo lapho usuke umthwalisa ubunzima ke lapho uthathe lelitshe leli uhambe intaba uthole khona lamantshe amakhulu lawa obonayo ukuthi lenguzunga le into angeke isuswe umuntu le uthole lona uthathe lo muthi lona ukhafule kulona usho ukuthi sibani njengoba lelitshe lithwala umzima bushiswa ilanga linethwa zimvula yabo ngithi naye ngimthwalisa umzima ulishaye ngoswazi lomkhele ngoba lela tikolosha hayi usho ukuthi ngimthwalisa umzima ngifuna kwenzeke ukuthi uyawazi umkhele ushaya emasimini lado bosha kona hey ukusho uwazi umkhele sefela ngicela phansi ngitshengisa yonke into umkhele ngihlezi ngilezi zakhona angithi umuntu uzokumvusela ngeenkinga ngawo umkhele ungene ezintweni ezimbi ungene ezintweni ezinhle ioffice kuya ngawo ukuthi ufuna ukwenzani ngaleso sikhathi yabo umshaya mkhulu kuphele yonke into agcine esefika kuwena ezosho ukuthi hayi useyaxolisa uyawazi amafutha ebhubesi uyawazi umanyazeni uma isaka obovu nalo muthi lo khona lo ngikhohlayo uma usufake nebovu kodwa khona le u2 ngiyayikhohlwa nje oyikhumbula uthatha istin red brick yabo uthathe lo muthi uhlanganisa unamafutha ebhubesi yabo uthathe le stin uma usuthenga imbazo entsha uthathe le stin usifake emlilweni ubase istin size sibe bovu sonke uma usikhipha ngento usibuyisele eceleni noma udonsa inkundla kusalela uma usuthathe lo muthi lo uthelela ngaphezulu uma usuthi la imbazo uthi ngisithi sibanibani namhlanje ukuthi ufuna ushaye kanye sihlukane bese singahlukana ungasashayi kwesibili ayinze sinyanga kusasa sishaye kanye ngembazo noma ngabe uyadrive noma ngabe uzoshawa ikhanda once kuzonakala make bambhemisa meke nje bathi nje bamsenyangeni uthi uyobhema umshubo ngeke azasinde ngeke azasinde ibhubesi lishaya kanye yabona ibhubesi ukuthi uhlazona neTV ubokubo melishaya inyamazana uyabona le uthola sathi le khaya melishaya inyamazana ibhubesi lishaya kanye ngedlala meke la geje leyiyeka sayilandeli ngoba lishaya ithothoba i-energy elinaso selazi ngelahle melishaya imbe phansi kuphakamizwe inzipho lesekuhlungu kulona asayilande ngoba koze qale kuphole kahle selingaphinde lenze into ngakusasa kodwa nawo uma uzomshaya kodwa uthola amafutha ebhubesi original ushaya kanye isitini ngembazo funa ushaya isitini ihlakazeke uma efika esibhedlela kuthiwa akavulile icala ngoba it's an assault khona umuntu omshayile ekhanda inamanga minithi ikhanda leli ngoba une fracture ngaphakathi kusuke kulo usukumsiza sokumlekela abantu bahlupha mkhulu ayikho into esizoyenza nathi kumele silwe ngayo yonke into usukumlekela kodwa yabona nima ufuna ukuthi ayabona nje ahlupheke nje mkhulu ahlupheke nje omunye ke umuzo wakha kahle ufuna uthola umababaza uhlanganise nalomuthi uyawukhohla nofaka idlula musuthola amanzi esidumbu kungabe umuntu owalimala kuumuntu ogulile umtshela umfana lapha edumbini uthi akunikwe lo ogulile ndawona musu uyawuhlansa namanda kunale omunye ngokhohlayo uyawukhumbulana lo uyadayisana le brew ukhumbula mungena nje uthi uhamba ubuza abantu itafuleni bakuniki loyo musu ufala phakathi musu uthola imbuzi yasemakhaya imbuzi yasemakhaya uthi uzoyibamba khona lezi zihlala njentabeni baqhama ngapha niyibambe musu niyiphuzisa lo muthi niutshela ukuthi manje usibani wena lezapho le ebhungukile le uphuze lembuzi ngenkani ningayivumeli ukuthi ilale phansi ayime ngoba ilale phansi enza ubunye ayime iphuze le niphe ngenkani bese neyidede iqambe igama ukuthi usibani bese neyidede lo muntu yenza ukuthi uhambe ekhuluma yonke into umsangano yonke into even ebulela umuntu uhambe ethi dakelwa mina saka ngibaba bulale njengosompisi uthi ayibula umuntu uthi uhambe etshela abantu ukuthi untshontshe ukuthi ufuna ukuthi umuntu nje abe
umphuphe nje hambe khuluma nje mebulele uhambe esho uma entshontshile uhambe khuluma lo nto yenza kakhulu umuntu mehlambalaza umfundisi wena ebandleni ngoba phela niyazikhonza la uthi vese kamfundisi uthwele isalamusi leza lapha nina ngoba umfundisi akawazi umuntu ubuyela neceleni uzohambe ekhuluma nangabanye abafundisi athi ukuthi kanti lena ngithi sifake idlula yase yamuthi sase safaka amanzi esidumbu asimfuna umuntu olimele engozini yemoto balento isuke imenza ukuthi ahlangane nabantu omshaba ambulali sifuna bangambulali funa ngambulali sifuna ukuthi agule aphathe isifo esilapha kodwa yena singalapheki ngoba lo muntu umashe mathatha ehambile kuze uthi naye ke useyiwelekela lo muntu then into esebezoyenza bakubo bazothi hayi usibamana ufuna ukuhamba nomuntu omdala sangathi mengithi ngiyalanda sangathi ngawumuntu ohlatshela imbuzi kanti kushiwo lesipoki lesi esifakwe embuzini ilapho ke zobazonza kona mase bayihlaba imbuzi bamfaka isiphandla shona bake bamfaka isiphandla nje uyashona umuthi ke umnikelo ke umuthi ke ngesenze lutho umuthi nje nathi ayikho into esizoyenza kodwa soke sifuna ukuthi nje akukhuluma bangamshaya abantu ngoba umuke wathatha isidumbu amanzi esidumbu olimele umuntu ufuna ukwazi ukuthi umuntu ufe kanjani uthola ngoba uzofuna ahlupheke akhuluma athi suke bephatha ukubhela da bahambe bohlola abakuba bathi uhamba nomuntu omdala kodwa mengithi ngiyabheka lo muntu ohamba sangathi ngomuntu wona sangathi singathola imbuzi kulo ngilanda kanjena nje sangathi lo muntu uzangahamba kuvele lesimo sokuthi asiwe emakhaya afike emakhaya bamhlabela imbuzi faka isiphandla ashone ubangwa zidala zembuzi lento seyikhandile lento le ngoba uma uzoyikhanda kahle imbuzi ufuna wazi ukuthi imbuzi ezilwaneni zonke isona kuphela lapho azazila kwazi ukuhlala khona le demonic to azazili lihlala kahle kodwa nazo lihlukene yabo lezi ibheda imbuzi lezi ezihlala emalokisheni lezi amakhalani sifuna thina lembuzi egudla mawa uazazela uhlala embuzini enjalo lena nje kuthiwa imbuzi entaba lelo demonic lihlala le ngenza ukuthi hayi lembuzi seyifuye esibayeni ngoba uma izohlala imbuzi uyibona imbuzi engasafuna ubuye ekhaya isibale umoya isingena uazazileke lapho then ke uswena usoperate kuleso spirit ngokuthi kodwa uthathe amanzi esidumbu wafaka lemuntu umshaya awungakhuluma ethi social media uvala umlomo yazi ukuthi uhlangana ngemuva akhuluma ngomfundisi kabuweni esontweni nazo uhlangana ngale akhulume ngenkosi athi verse iveza ndlebe ushayini awuthinta indaba ezithi ushayini mkhulu asikhulume la asivale amanzi amnyama sivule amhlophe uthini bantu nomkhulu amanzi amnyama ayiyona yonke into ongayicabanga umuzi nomuzi lento yamanzi amnyama ikhona insila yethu yebo ngoba iyintende kakhulu abantu izinto zibheda kangaka nje uthola ukuthi imsamo yasemakhaya iphenduliwe nje otsotsi basemndenini yabo abasheshe bahlakanipha idlozi balithwebula so ukuze lonto uyivale udinga uye kumelaphi okwaziyo ukwakhanda okwaziyo futhi ukwavala yabo ngoba awukwazi ukuthi uyawavala ungazi ukuthi akhandwa kanjani ake siwakhande mkhulu yabona uzowakhanda kahle ufuna ukuthi labantu babe nesinyama thola ukhamba yabo thola into angenzilo yabo thole ukhamba into angenzile bese ukuthi mhlazane behlabile emndenini wakho nje fika ekseni kakhulu bathi inyama uthi hayi kuseke ekseni ucela utshwala bakunika utshwala sena ukukhamba luminye manje bathi hawu usuqedile malomo uthi azinqedi balethe olunye awulukoko uboze lube la moso shela la ohleli nabo phela emufeka uyiphalaze yonke lento musu fale mithe u3 kuthi kapha khona lo moya ngokhohlwayo lo ulomunye yabona uzongena program ngale ngathi bawulengisa lapha phezulu ulo yonke umusu uphalazela la musu bulala inkukhu ufaka igazi ufaka inyongo musu uyawuphehla lo muthi uphehla uthathe lo muthi umboza ngento ngemnyama uyombela ethuneni la kulahla khona udoti yabo la kuhlala khona amaphara la kahle khona ufike umbe lapho uyigqibele into musu uyigqibe ngenyawo usuyibhekisele emuva lezo ngane nezingaba lama degrees ngaba ngeke isebenze mkhulu amanzi amnyama la ngeke uthi into ongakwazi ukuyenza uqhamuso usuyakwazi ukuyivala nanokuthi abanye izinto zabo ibheda kanje amanzi amnyama enza ukuthi noma kuthiwa ufuna ukulashwa
uyenyangene wrong ezofika udla imali iphe uphelelwe imali uyohamba inyanga uzoyiqeda uzuthi ayikho indaba yomuthi kanti cha iwona lamanzi angithana udubanezo udubanezo uyafakwa phakathi uyafakwa umanzi amnyama usalona cha umanzi amnyama uyangena nalokuthi bengusho obona ibrim uqhama ngale ngasemarket lo lengaphezulu ukuthi ngiyakhohle kabi sifuna sami sokubheka nomagugu cishe batophendula ayiyangena le so makabuso ukwazi ukwenza nokwavala futhi kusebenza kanjani imithi yakhona iyona le mithi le mase sengena neminyaka kodwa phela umuzokwakhela umuthi into enhlanhla sompisi akakuphekela amaqatha u7 yeah athola amafutha omkhofu yeah uzokwenza njani lapha mkhulu bangabe suke esewaphethe lamaqatha u7 iyathathwa lento mkhulu iswe kwenye indawo bathi uqala phahlelwe ke esigodlweni ke lo uphahla ngamakhandlela mase efika nalamaqatha u7 lawa aphinde futhi aphathe nani nenyama yenkukhu mkhulu lo nyama yenkukhu sebenza ngehlahla lahlankosi ke phambili ake ufika nalo ke ihlahla khandwa nalo sekhandwa nawo lo muntu lo eyotshela ukuthi nangu sibani ufuna ukuthi into zakhe ayihambe kahle zibophekile ufuna ukuphakama ngeke ungaphakama mkhulu hayi ngeke ungaphakama mase ke uyabuya ngoba lento ukuthi into zakho zizobe seyilungile le ungasabuye enyangeni ayikho inkingi mangabe ungasabuye okwakho lokho ngoba kumele siphinde sibuye sibuyelekena lo muntu lo sifike sibonge kuyena ngendlela esibonga ngayo mangabe ungabonga okwakho lo akunankinga mina yabo uzobona ukuthi le ndoda izokwenzani uzobona nawe ya uzobona nawe njengenyanga woza sikuphakamise ngeqhude elibovu uthi abantu lo mkhulu umuntu esimphakamisa ngeqhude umuntu esisuke sifuna ukuvula izinto zakhe ngabe inhlanhla kungaba ukuthi izinto zakhe uyabona zibophekile sebenzisa iqhude simcabe ngalo simgeze ngalo yebo mkhulu abantu bazokudinga bazokuthola kephi namba inamba yami ilula mkhulu ithi 073669191 yebo Baba Dr. Baba Sizwe Jabulani mfana umhleja khehlela umzulu amancane sangeso futhi ngiqolisi siyabonga